Celui qui brille est capable de tout. On Zambasali, to comprends jamais.
Haleluya, haleluya, haleluya. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Mama Reverend Apotre Lilian Kababa. Na wapenda sana kwa jina la Yesu Kristo, naombea sana. Mimi napenda kuombea kila mtu wote. Lakini hakuna namuna nijue majina yenu nyie bote, lakini nawaombea sana wandugu, na nyinyi msikose kwa mnaniombea. Siku ya leo tena ni siku nzuri Bwana anaifanya ili tupate kuongea kuhusu neno lake. Unajua, wakati tulikuwa tunachezea dunia. Sasa sahi wakati tunaokoka ni kuchezea Mungu. Unasikia mwimbo vile wanasema, usiogope chochote. Usiogope chochote. Ingawa unapitia shida fulani, jua Bwana iko pale. Angalia bali kuroka, angalia bali kupatia poison, angalia bali fanya vitu yote ya mubaya, lakini abakujua kwamba Mungu iko. Abakujua kwamba unaye Mungu aliye hai, mwenye ko yulu ya mapoison, iko yulu ya mapuissance yote walisabu. Sasa wewe ule unapona, wewe ule mzuri, amboni sante, batafanya nini bale batu benye balikuwa wanakufanyia bile biote? Balipenda ukufe. Abawe kama decision na kuyaka kwa Mungu. Shetani alifanya Job fujo yake yote akaifanya. Alifanya yote na akamaliza. Lakini hakubeba Job, hakumuua. Hakuna mtu, acha nikuhakikishie, hakuna mtu anaweza kukamata maisha yako. Hakuna, kama Mungu akumpermit. Ikuwe magonjwa, ikuwe mwanadamu, ikuwe kifo, ikuwe nini, hakuna mtu anaweza kutosha hapa duniani isipokuwa Mungu yeye pekee kupenda. Ujue ile ndugu yangu, uliokoka. Unaona, mimi nawaambia watu kila siku ya kwamba kama unaokoka, hapana kucheza na wokovu. Njoo mwele wokovu. Njoo mwenye Mungu kila kitu yote, Mungu wote mzima iko mloshecheza na wokovu. Ni don, ni kado yenye Mungu alikupatia. Wengine wako kule nje wanakushinda mzuri, lakini wewe Mungu anaenda kuchagua kutoka katika biumbe, unaingia unakuwa mtoto wa Mungu. Ile ni kitu ya maana sana. Usicheze na wokovu ndugu yangu. Ukicheza na wokovu sijue kile utakuwa. Maana hata wakuendee kwa wafumu, hata wakuroge, hata wafanyi nini, Mungu iko pamoja na wewe. Ugonjwe au kugonjwa, Biblia inasema Mungu iko pamoja na wewe.
Biblia inatuambia nini? Inasema kwamba siku tuliokoka aliingia ndani yetu, aliingia ndani yetu na sisi tukaingia ndani yake. Sasa utaogopa nini? Sida ikuye, Bwana iko pale. Juu haizi kuikala na sida pamoja. Corona ikuye, Bwana iko pale. Haizi kuikala na corona pamoja. Sema tu Kristo yako haikusimama, lakini kisimama. Kanseri ikuye ni bure. Magonjwa ya roho ikuye ni bure. Nini corona ikuye ni bure. Sida ikuye ni bure. Itakuwa na siku yenyewe itatoka. Sasa ingine ulikuwa unapumbazika tu kidogo katika hali ya maombi, njoo unaona vile vitu vinaingia. Ama ulikosea Bwana kidogo. Unarudia. Yeye anasema mkuje tuongee, msigawie kwa ile probleme. Kuokoka ni kitu ya lazima sana, ni kifunguo. Unaweza Mungu anaweza kuita sema aite yule mtu mwenyewe yaokoka sasa kuja tuongee na yeye, Anakuita wewe mwenyewe uliokoka, unarudia nyuma. Njoo anakuambia aseme hivi, toka kule kwenyewe huko, kuja tuongee mtoto wangu. Wakati tunaokoka tunakuwa watoto ya Mungu. Tunakuwa tunaongea na baba yetu. Tunakuwa tunaongea na baba yetu. Tukikosa anatukokota tena. Tuseme anatuvuruta kama njoo bwana sana, anatukokota. Tunakuja tena tunaongea na yeye. Lakini mwenyewe haiko mtoto wa Mungu. Utaongea na Mungu kweli? Ndio maana nakwambia siku ya leo inahitaji uokoke, uanze kuongea na Mungu. Kuongea na Mungu ni kitu ya ajabu. Ni kitu ya ajabu. Na haiko kila mtu ndio anaongea na Mungu, just watoto yake. Ukiokoka unakuwa mtoto wa Mungu, basi uko na ruhusa ya kuongea na Mungu. Muhali yeyote, saa yoyote anakukubali. Basi ile haiko ndio neno letu ya siku ya leo. Acha tuombe tuingie katika neno letu ya siku ya leo. Baba, tunakushukuru maana uko mwema. Asante Baba kwa maana uko Mungu. Uko Mungu mzuri, unatupatia tena siku nzuri. Unatupatia tena uzima. Unatupenda Jehova Baba yetu. Pia na sisi tunakupenda. Lakini Biblia inasema kwamba unatupenda mbele ya sisi kukupenda. Hatakuwa tunakujua Jehova, lakini we Mungu katujulisha wewe. Na hivi Baba tunabaki kukutafuta usiku na mchana. Baba, angalia mwata sikia hii mahubiri. Baba, angalia ako na mashida mingi yenye anapitia, lakini uwe Mungu, kwa vile uko Mungu ulimchagua ya kwamba asikie hii mahubiri kama hii siku ya leo. Baba, umtendee. Kama alikuwa mgonjwa mponye, kama alikuwa matatizo Baba uitoshe, kama alikuwa na kazi umpatie kazi, kama alikuwa na bibi alikuwa na bwana umpatie bwana, kama alikuwa na watoto umpatie watoto. Jesus Christ Nazareti, njoo bile benye unatupatia Baba, benye habiwezekani kwa mwanadamu binawezekana kwako Jehova. Kila mtu wote mwatangalia hii video Jehova, umupatie kile kenye anataka, umupatie kile kenye anataka Jehova, na utoshe kenye ataki Jehova. Wewe uko Mungu mzuri. Biblia inasema unatupatia kabisa roho yetu inapenda. Sengine ule kaka, ule dada, ule mama ako na kitu yenye alikuwa anapenda Jehova, msaidie. Umsaidie Simba wa Yuda apate kukipata kupitia jina la Yesu. Amen, 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 amen. Tunashukuru Mungu kwa maana Mungu wetu ni mzuri. Tunamshukuru, tunamtukuza kwa maana iko Mungu mzuri. Unajua kukupatia pumuzi ni kitu ya ajabu sana. Anatupatia pumuzi, anatuongoza na nyangula mikulu yetu, mikono yetu. Ule ni Mungu wa ajabu. Unajua mwa hii dunia hakuna kitu kenye kinafanyika pasipo Mungu. Biblia inatuambia hakuna kitu nafikia mwanadamu isipokuwa Mungu kupermeta. Hakuna kitu. Nakwambia tena ya kwamba usiogopaki kitu yote nyuko mwayo. Tumainia tu Mungu na utaona deliverance. Tumainia tu Mungu. Kwa maana jana tunamtumainia kwa nje. Tunamtumainia kwa maana yuko juu ya kila kitu yote. Iko juu ya kila kitu yote, ingawa magonjwa, ingawa kufa, ndio vitu hivi watu wanakuwa wanaogopa. Magonjwa, kifo, wanaogopa sengine shetani, bide biote bisikutetemeshe. Wewe tumainia Mungu tu na utaona utukufu wake. Kichwa yetu ya neno ya siku ya leo inasema wivu inaua. Leo tukwenda kuongea kitu ya muhimu sana. Tunaongea kitu ya muhimu sana. Kama ushaokoka, ingawa hujaokoka, sikia hii neno. Itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Mimi nakwambia kwamba kichwa yetu ya neno ni wivu. Wivu inaua. Wivu, hakuna kitu mbaya kama wivu. Nakwambia kwamba ni mbaya sana.
Mtu mwenye kuwa na wivu aendeleake mu maisha. Mtu mwenye kuwa na wivu atoshekake na ile kitu yenye iko nayo. Njoo ule mtu mwenye kuwa na wivu. Mwenye kuwa na wivu aendeleake ku maisha. Mwenye kuwa na wivu ama wivu, jealous njoo banaita. Banaita nini mu français? Tuachane nayo. Jalousie. Unasikia? Français banaita jalousie, anglais banaita jealous. Mkiswahili banaita wivu. Mtu, sinakwambia tena, mtu mwenye kuwa na wivu aendeleake ku maisha. Mtu mwenye kuwa na wivu atoshekake na ile yenye iko nayo. Anaona tu ya benjaki njoo ya vikubwa, anaona tu ya benjaki njoo biko ya mzuri. Sasa mtu kama ule sio mtu mzuri. Ukitembea na mtu wa wivu atakuchukia na kukuwazia mabaya, hata kukuua. Njoo mtu wa wivu. Ukitembea naye atakuchukia, wao njoo yuko apita moro yake. Mimi alishakuchukia tayari. Na kukuwazia mabaya, na mwisho anafanya nini? Anakuua. Sasa angalia rafiki yako mwenye uko unatembea naye. Ako na wivu. Uangalie tu parmi ba rafiki yako. Rafiki yako mwenye uko unatembea naye. Ako je? Unamfurahia? Unaona benye unafaaka compare kwa benye unafaaka naye kwenye mnatembea kwa unaona kivyama kwaka na ajiri. Ndio tayari sema huyu ni mtu mzuri au ni mtu mbaya. Huyu ni mtu wa wivu au sio wa wivu. Ule rafiki yako ama parmi ba rafiki yako unatembea nao. Nakwambia wivu ni mbaya, inaua. Hapa tutaenda kusoma. Tutaenda kusoma na kuangalia mtu vile alikuwa na wivu mpaka mwisho akaua mwenzake. Nikwambia wivu inaua. Tunaenda kusoma, tuko hapa Genese 4 verset 1 à 8 ndio tutasoma, au tunaweza endelea kule chini hatujue, lakini tunaenda kusoma Genese 4. Banasema nini? Banaita nini? Genese banaita nini mkiswahili? Tuachane na Kiswahili. Mimi niko Amerika, siyue tena malugha. Lugha ni moja tu, tunaanza sababu kila kitu yote. Alors mtakuwa mnatusamee sana. Acha tusome Genese ni kusema mwanzo. Okay. Asante Roho Mtakatifu. Mwanzo ine mstari ya kwanza mpaka ya 8. Biblia inasema, tunaanza mstari ya kwanza. Biblia inasema Adamu akajua Hawa mkewe. Adamu akajua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Anashukuru Mungu. Nani huyu? Adamu. Kusema Adamu na Eva. Adamu na Hawa, Adamu na Eva. Wakapata mtoto. Kisha kufanya machafuko yabo kule ku Jardin d'Eden. Bakakala pamoja sasa wanakuwa bibi na bwana kabisa officiellement. Na wakapata mtoto. Bakafurahi na ule mtoto. Mtoto ilikuwa jina yake Kaini. Tusikilizane vizuri. Hii nani tunaweza kuinani mara mbili. Nitahubiri mara mbili leo na nyingine tena juma nadhani vile kama hatukumaliza. Wakati mtu anapata mtoto au wakati unaingia kwa nyumba unapata mtoto, sio unafurahiaka. Lakini ujue ndani ya ule mtoto Mungu ndiye anajua. Unasikia? Sasa tunaenda verse ya pili, nasema akaongeza akamzaa akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima hadi. Ndio ilikuwa kazi ya wale watoto. Katika utumishi, ile kitu unajisikia ndani yako, unajua wito wako. Hawa walisikia, kila mtu alisikia ndani yake ati mimi nikifanya hiki kitakuwa kizuri, mimi nikifanya hiki kitakuwa kizuri. Na njoo ilikuwa wito wao ndani yao. Uko unasikia? Kaini alikuwa mkulima mashamba.
Abeli alikuwa yake mchunga kondoo, yeye alikuwa nafuga, alikuwa na kazi yake ya ufugo. Sikia sasa, tunaendelea. Ingawa hatimaye akaleta mazao ya hadi sadaka kwa Bwana. Mwenye anafaa vile nani? Ni Kaini. Kaini analeta sadaka kwa Bwana. Tusikie Abeli. Abeli na yeye. Mstari ya 4. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama Bwana akavitakabili, akamutakabili. Sikia Kiswahili iko hapa. Manake akaappreciate. Bwana akamtakabili Habili na sadaka yake. Hapa kunakuwa maneno sasa. Siki, kila mtu alileta sadaka yake kwa Bwana. Hawa watoto naweza kusema Adamu na Hawa na watoto wao wawili, Kaini na Abeli. Wote walikuwa Wakristo. Unaweza juiza hao watoto walijua wapi mambo? Walizaliwa ndani ya nyumba ya Wakristo. Nani naweza kusema Adamu na Eva balikuwa Bakristo, balikuwa banatumika na Mungu. Balikuwa Bakristo. Sitadiri hapa watoto wakati banazaliwa ndani ya nyumba ya Wakristo. Na wakaanza kuona vile wazazi wao wanafanya, nao wakaingia katika ile mfumo. Unajua wakati yenyewe unazala watoto, bienye batoto batakuta kufamilia yenu njoo batafata. Ukikuwa bwizi, batoto ndio batafata bwizi. Kukikuwa ulozi, batoto ndio banakuwa balozi. Kukakuwa usharati, utapata batoto ndio biko na sharatika. Jana tulikuwa katika maombi ya pastor mwa tunaombaka naye. Alituambia maneno, dada yake ndio alikuwa anaongea témoignage. Boba alizalika ku familia ya usharati. Bababo alikuwa na pesa, bakazalika katika familia ya usharati. Bababo alikuwa anabanunulia condom banaita ni kapota. Alikuwa anabanunulia hayo, anabapatia hayo. Tena maki batoto balikuwa wanafanya machafuko, alikuwa ananunua makapota na bapatia watoto yake. Basi mujichunge hata na hii. Bafie na bagarso bote na muna mo. Unasikia? Na utaona ile makapote inaisha, banarudia kwa bababu ase inaishi. Bababu wananunua ingine na wapatie. Baba hakukuwa yake Mkristo. Hakukuwa Mkristo. Batoto wakati banakomala banakutana ile situation. Nabo bakaingia mwile ile mkulu ya baba yabo. Mnajua ba mama bazoea yake sana kufanya usharati. Batoto bakaingia mkulu ya baba yabo. Mababu akakuwa hata obligé, alizania ndio itachunga watoto. Akakuwa obligé anabanunulia makapote. Lakini ile makapote ile ilikuwa inatoboka. Paka wakapata sida, moya kwa abo wakapata sida. Ilimuluma njo ule pastor mwetu tunaombaka naye sasa. Ilimuluma sana. Alifanya mubandi yote ya kila namuna, kapote ikatoboka. Sida ikaingia. Mpaka ule bwana akaokoka na Mungu akamsaidia. Alikuwa naomba sana. Unajua kwenda kwa hospitali. Unaenda kwa hospitali, unakutana muko mumustari. Muko mumustari, biko enda kuangalia matesti ya kuangalia sida. Aliomba, alikuwa shaokoka sana. Naomba, nasema Mungu mimi sina sida. Mjako anaingia mule ndani, anatoka iko nalia. C'est-à-dire iko positive. Uko nasikia. Mwingine anaingia anatoka, wako pale uko nachunga na wote ingie. Alitetemeka, hakujua kitu ya kufanya. Anasema Mungu mimi sina sida. Mimi kanikuwa mfa ile yote sikukuwa najua, naomba. Pale kwenye alikuwa naomba kipande anaingia. Sana ingia njake kama ni baine baisha bambia kama bana batangazia kwamba mko nayo. Wa ndugu. Tuokoke tutoke katika ile mavitu yote na tutumainie Mungu. Anaingia anatoka anakala pale foma mpatie resultat. Banakuya
ule mwenyewe wa kumpatia resulta anasema anamwambia kijana fanya angalisho, usikae karibu ya habari wenyewe biko nayo. Anasikia profebe roho iko na mfumo mtu si uniambie tu kweli wewe uko nani nizunguruka huku nyuma juu ya nini, uniambie mambo mwenyewe iko. Akamwambia kijana, hauna sida. Yeye kukule kukichwa yake na boka na materere na matristesi na mangwasi juu ya magonjwa. Lakini alibakia kwa naomba, lakini alibakia kwa natumainia Mungu. Na akapata resulta yake ana sida. Benye alikutaka kujamaa njoo bimuletea ile shida. Jamaa yenu mko na nini? Kitu kanini njoo nyinyi basumbua. Lilia Mungu na utakuwa kama ule pastor. Leo ni mtumishi wa ajabu wa mafuta ya ajabu. Alikuwa naomba anafunga ti Mungu unisamee, mimi sikuwa nabiua. Mimi sikuwa nayua kama kwa hata huko hako. Unisamee. Leo mimi najua ukweli. Biblia inatuambia nini? Ukijua ukweli inakufungua na inakuacha huru. Alijua ukweli. Magari alifanya bile biota, hakuwa anajua yake ukweli, alikuwa anatembea mgiza. Sasa na wewe unaweza kuwa kama huyo. Ulishajua ukweli sasa siku hizi. Lilia Bwana hata kufungua. Sasa baba Kaini na Abeli, nyumba yao wote walikuwa Wakristo. Na wakafuata vile wazazi wao walikuwa, lakini roho kule ndani mwana yuaka ni Mungu. Sikia verse ya 5 nasema. Hapa verse ya 4 inasema ya kwamba wakati Abeli alitoa kwa wanyama wake tuseme mtoto ule wa kwanza, tusikie wote tusome usitatone. Biblia inasema ya kwamba Abeli naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama. Bwana akamtakabali Abeli na sadaka yake. Manake alifurahia sadaka yake ya Kaini, Mungu akufurahia naye. Uko nasikia? Mstari sasa ya 5 inasema nini? Inasema bali Kaini hakumtakabali. Mstari ya 5 ndio natufasiria mzuri. Hakumtakabali maana yake hakuappreciate sadaka ya nani? Ya Kaini. Unasikia? Tuisome. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadibika, akasirika sana. Juu ya nini? Hakutakabali sadaka yake. Tunaenda mstari ya 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini unasirika? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kiswahili. Bwana akamuuliza. Kwacha ya kwanza hapa, Kaini yeye vile alisikia, vile aliona. Juu zamani ilikuwa wakati mnatoa sadaka, mnailunguza, moshi ikapanda juu hivi. Wewe mwenyewe wanaitika sadaka yako. Ikapanda tu juu hivi. Sadaka yako manake inakubaliwa na Bwana. Sasa sadaka ya Kaini haikukubaliwa na Bwana. Sadaka ya Abel ndio inakubaliwa na Bwana. Uko unasikia? Sasa Biblia inatuambia kwamba Kaini akakasirika. Sasa naweza kusema wacha nirudie pale kidogo. Sasa wakati moshi inapanda juu, ile inaonyesha kama sadaka yako imekubaliwa. Wakati haipande juu inaenda pembeni, maana yake sadaka yako haikubaliwi. Sasa ya Kaini haikupandaka juu. Kaini akaelewa tena, maki alikuwa mnyumba ya Wakristo. Akaelewa ya kwamba sadaka ya Abeli ndio inakubaliwa na sadaka yake haikukubaliwa. Huyu Abeli kwa nini sadaka yake inakubaliwa? Kwa maana alitoa mtoto wa kwanza, tuseme watoto wa kwanza wa kondoo zake.
alitoa kitu mzuri. Kaini yeye alilokota lokota tu tubitu yeye toa ovyo ovyo tu akakabata anapatia Mungu. Sasa Mungu si ndio mwali mupatia? Sasa kama Mungu anakupatia, sifo mupatie, mrudishie na wewe kitu ya mzuri. Na ndio maana sadaka ya Kaini haikukubaliwa mbele ya Mungu, sadaka ya Abeli ikakubaliwa mbele ya Mungu. Tuenda mstari ya 6. Mstari ya 6 inasema ya kwamba Bwana tuseme Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Mungu mwe kuona yote. Pale kwenye huko Mungu anakuona. Mungu anakujua. Mungu anakuona. Anajua roho yako, anajua biona decide, anajua viko vinakupitia, anajua viko vinakusumbua. Mungu anajua. Akaona kama Kaini anasirika juu ya nini? Sadaka yake haikukubaliwa. Akaona, akaona. Tuenda mstari ngapi? Ya 7. Mstari ya 7 inasema, Mungu ndio anasema, kama ukitenda vyema utapata kibali. Usipotenda vyema zambi ziko zinakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Mungu alimwambia mzuri sana. Anasema ya kwamba ukitenda vyema utapata kibali. Humu dunia kuko vitu viwili tu. Tutarudia tena kusoma hapa mstari ya 7. Kuko vitu viwili vyenye vinaleta kibali mbele ya Bwana. Kutenda vyema mu dunia inakuletea kibali mbele ya Bwana. Favor. Mimi nazani njoo ile favor ya. Ukitenda vyema unapata favor mbele ya Mungu. Na kama utende vyema hautapata favor mbele ya Mungu. Ile ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hii ni ya wababa. Kwa kupata kibali mbele ya Mungu, nakwambia kitu ya kwanza ni kutenda vyema. Kitu ya pili ni mwanaume mwenye anapata mke, ule naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mwanamke nani? Mwanaume mwenye anapata mwanamke mzuri, sio buzuri ya sura, sio buzuri ya kusema hivi na hivi, buzuri ile yenye Mungu ana appreciate. Unaona kuko bwana wengine benye bana babibi, hana bibi. Sasa wewe unapata bibi. Maki ni neema, ni favor yenye Mungu anakupatia. Pale yako kwenda unafafa bumbaraga huku na huku, Mungu anakupa mwanamke. Iko kibali mbele ya Bwana. Sasa wakati Mungu anakupa ule mwanamke, wewe unamchezesha, unaenda kutafuta babwana, babibi wengine kule nje, basi unakosa ile kibali. Na njoo unaona babwana wengine akishaenda kule anarudia na sida mnyumba na anakufa. Hao wanaweza kufia hata kule. Juu Mungu alimpatia ile favor. Yeye anaikatala. Anaona kama huyu haiko tena mzuri, acha aende tu nje. Pale njoo Mungu anasirikaka. Nishabambia sijue nilihubiri ile siku nasema wakati unamkosea Mungu tunatia kasirani, na kasirani ya Mungu inatoka katuna rehema. Njoo nazimaka kasirani ya Mungu. Na njoo nikawaambia kwamba wakati uko naomba Mungu nisamee kwa rehema yako. Mungu nisamee kwa rehema yako. Ile rehema ile nyuko nawaambia baba akusamee. Ile nani tuseme maombi yuko unasema baba akusamee. Na unatia rehema yulu yake. Inazima ile kasirani ya Mungu.
Rehema tu ndio inazima kasirani ya Mungu. Sasa hapa acha tena turudie mstari ya 7. Mungu iko namwambia Kaini, ukitenda vyema utapata kibali. Usipotenda vyema, zambi nafanya nini? Zambi ziko na kuotea mlangoni, nayo inakupenda wewe, wala usiipatie tundu. Hapa wanasema hii Kiswahili inasema hapa walakini ya kupasa uishinde. Usiipatie hata kabalabala hivi kadoko hivi, usiipatie tundu. Inahitaji uishindi, c'est-à-dire ujikaze. Ile kisirani iko ndani yako, ile yenye Kaini alikuwa nayo, engejikaza, anaitoa, anasema basi kama kukua hivi ikuwe vile, mloko yangu apate ile kibali mbele ya Mungu, kwa maana alitoa mazao ya nani, ya mnyama yake nzuri. Sasa mimi safari ya pili na mimi nitajikaza nifanye ya mzuri, engeshinda hii zambi yenye ilikuwa inaenda kumuotea kumulango yake, au yenye ilimuotea kumulango yake. Mungu alimwambia iko inakuya iko barabara, inakutamani wewe. Sasa fanya nguvu uishinde. Engeishinda na kuwaze bibi. Mimi nasema hapa ya kwamba mloko yangu anatoa mzuri leo. Acha na mimi safari ya pili mpaka nitatoa ya mzuri kumshinda. Ile zambi haingemsogelee. Safari ya pili ingepata na kibali mbele ya Bwana. Lakini aliachilia zambi imdomine, wakati yenyewe Mungu anamwambia sema inakupasa uishinde. Inakupasa. C'est-à-dire uko obligé kushinda ile zambi isikuletee shida. Unaweza kuwa mwanamke unasikia bwana yako iko na bibi mwingine. Na unasema utaenda kumchoma. Utanunua essence wende mchome, utadua hata batu bende ba mwange essence afaza bapatie makuta, ba mwange essence ku nyumba kwenye ule bwana wako analaka na ule bibi. Zambi isha kote. Hakuna namuna yenyewe unaweza kujitosha moyo. Lakini ukikala, si tu sie ba Kristo, unekala tu yako chini unaomba, mwambia Baba, onje nipatie huyu bwana. Na kama anaenda kule, Baba unisaidie arudi. Ingekuwa mzuri. Na ile zambi yenyewe itakuwa kuotea kumulango, unaishinda. Kama majaribu inakuya, tukue tunafanya nguvu kurudia kumikulu ya Baba na kumwambia Baba, nifanye nini sasa? Kaini angemwambia Baba, nifanye nini sasa hapa? Sengine Mungu angemwambia akasema safari ya pili ujikazi, utoe kitu ya maana. Ulitoa hiki na hiki na hiki akikunifurahisha, njoo maana sikutakabari kama kutakabari nini sadaka yako. Engetoa. Lakini zambi kamuotea kumlango, kwa maana ilikuwa inamtamani. Mwenye niko nasema naye sahi ni wewe mwe kunisikia. Angalia masituation uko unapitia yako isiku. Eske uko na problem na mtu, na ule mtu unaanza kusema utamuua, utamwendea kubafumu, utamroga, utamtumia hiki na hiki. Zambi zisikuotee kumlango. Fanya nguvu uishinde, upate kibali kwa Bwana. Ukaishinde utapata kibali kwa Bwana, na Mungu atakuongoza akupatie ingine njia yenyewe unaweza kufanya. Ndio kitu ilisumbua Kaini. Tunaenda mstari ya ngapi? Ya 8. Mstari ya 8 inasema nini? Acha tusome. Mstari ya 8 inasema Kaini akamwambia Abili. Hapa sasa zambi isha muotea. Akamwambia Abili nduguye, twende uwanjani. Ikawa walipokwenda, acha tuangalie, wanasema kwamba acha nirudilie hayo. Kaini akamwambia Abili nduguye, twende uwanjani.
Sio ile tu. Ikawa walipokwenda uwanjani, Kaini akamuinukia Abili nduguye akamuua. Kumbuka sasa tulianza. Nilikwambia kwamba ukitembea na mwivu atakuua. Atakuchukia na anakuua. Na ndio kitu yenyewe Kaini alifanya. Alianza mbele kuchukia ndugu yake na kisha akamuua. Akamuua bure. Kwenye hakuna sababu. Kila mtu alikuwa na vyake. Kila mtu alitoa vile anataka. Lakini chuki chuki ikaacha anaua ndugu yake. Balikuwa tu batoto hapa bawili. Sasa yabo akose balikuwa kumwingine au balikuwa kwa wengine shamba. Sasa pale Biblia ikutuambia Kaini akaua ndugu yake juu ya wivu. Juu ya nini? Mungu anaitika sadaka ya ndugu yake. Uko na mtu mwako unasikilia wivu, unataka kumuua bure tu. Uko na biako lakini hautosheki. Unaangalia bia ule ndio bia mzuri. Na bia ule uweze kubipata bile ni byake. Sasa unasema omweni muue. Bengine biko wanaua batoto ya Benjabo. Juu ya kusema mtoto wa mwenjake iko ministre. Juu ya kusema mtoto wa mwenjake ako na akili mingi kwa masomo. Juu ya kusema mtoto wa mwenjake aliolewa. Anakamata na muua bora tisebote tuchelewe. Baki biko pale babandi, sengine balifuata tabia yenyewe balikuta mnyumba biko babandi ba uwaji ba sharati, yeye anaenda kuua mwenjake. Mwenye alikuwa anatulia, alikuwa anasaidia bazazi yake. Akienda commerce yake anapata kapesa anasaidia bazazi yake. Alisoma masomo yake, leo anakuwa minister. Mimi anamuua juu ya bwivu tu. Chuki na bwivu. Tuache chuki. Tuache bwivu. Tuache kusikilia watu wivu. Kama unaona Mungu aliumbaka bilole hii. Sio unaona hii bilole kuko ya mfupi aka kama mfupi aka kingine kana mshinda kidogo aka kingine kama mshinda kidogo aka. Unaona vile ndio Mungu aliumbaka. Kila mtu na niveau yake. Ujikontakte na ile yenye Mungu alikupatia. Utosheke. Acha kuua ndugu yako. Acha kuchukia ndugu yako na kumuua juu ya bitu yake. Bengine batumbu kwa wanauana. Anauana. Banauana juu tu ya chuki ati kwa nini yeye tu ndio anapata hii. Kwa nini? Kulikuwa ka dada mmoja zamani alikuwa na mloko yake. Ule mloko yake alikuwaka mrefu kumshinda. Sasa bakilala ukitanda yeye kwa shukishaka mloko yake chini, shuka kule. Juu akilala bakilalia bote sawa sawa, yeye mloko yake anamshinda mrefu. Akamchukia mloko yake juu tu ya vile. Juu ya nini mloko yake kama mfupi, alo kama biko alo kitanda, basi kitanda yenyewe iko tu kitanda. Akimwambia tena ashuke kule, mikulu inakuwa inachomoka, haiko tena ukitanda. Utaona mtoto atalia ile siku busiku iko analia juu dada yake iko na mtesa. Eske ule mloko yake njoo alisema Mungu amuumbe mfupi? Unaona bwivu nyingine yenyewe haina maana. Inakuletea kuchukia mtu bure, eputa bile vitu yake biko na hautabipata. Hata kama unamuua, hauko mamre wele familia, hautapata ile vitu. Sasa tuache kuchukiana. Tuache kuuana bure. Unachukia mtu, unatafuta dawa, unamuua, akisha kutoka mdunia, unasikia furaha na unawaza kama na wote baki yaka milele na milele mdunia. Tuache kuchukiana. Tuache kuuana bure. Unachukia mtu na unamuua juu ya vitu yake yenyewe utabeba. Njoo ile jiba kwetu wanasemaka mu proverbe anasema fitina ya nyoko unaua mtu na hautamkula. Unaua mtu na hautamkula. Usema hautapata ile vitu yake. Toa mstari ya 9. Mstari ya 9 inasema nini? Tuenda mstari yake inasema Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Kaini akasema, sikia sasa kiburi. Kaini akasema, sijui. Na ya tu kiburi vile nakuwaka. Nitawaambia kule mbele Kaini kuna mafundisho mingi.
huyu Kaini huyu. Sikia sasa, anamwambia Mungu, anamwambia kwamba akamwambia kwa Mungu, kwa mweza ndugu yako yuko wapi? Anamwambia kwamba sijui. Mungu ana kiburi. Sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Unasikia vile anamjibu Mungu? Kaini anamjibu Mungu katika kiburi. Alivaa roho ya kiburi na ya uchungu na ya kuua. Vile njoko namjibu Mungu. Anambia sijui. Eski mimi niko mlinzi wa ndugu yangu? Roho mchafu ikisha kuingia huko, unasikia kuna kusukuma tu, kusema mubaya, kukuchafua, kukuua. Anambia sijui. Iko najibu Mungu. Sasa unaambia mwanadamu, kama ingekuwa baba yake na mama yake ndio alikuwa pasi, anapika hata ngumi. Juu ya kiburi. Kaini iko na mafundisho mingi na kiburi iko nayo. Usikie. Tutaongea kule mbele maenseignement ya Kaini iko mingi sana. Anamjibu Mungu, c'est comme si iko najibu mwenzake mwanadamu. Sijui. Eski mimi ndio mlinzi wake? Ukishaanza jibu Mungu vile, sasa mwanadamu? Tuende mstari ya ngapi? Ya 10. Mstari ya 10 inasema, akasema, umefanya nini? Mungu ndio anasema. Sauti ya sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika hadi. Mungu alisikia sauti ya damu ya Abedi inamulilia kutoka kule kumashamba kwenye biko mpaka ikafika mbinguni. Mungu ndio alikuwa wa kwanza kujua kama Abedi anakufa na mwenye anamuua ni ndugu yake. Alikuwa anaona yote, masene yote vile kunapita. Kule Adamu na Hawa habana kenye banajua wale tu batoto yabo, kila mtu alienda kwa kazi yake. Kama nabo balikuwa kwa yabo makazi abijulikane. Kaini hapa kwenye alikuwa na Abedi, sijui alikuwa na plan kwenda kuambia bazazi yabo nini. Ati alikuliwa na nyama? Alianguka mshimu? Alifanya nini? Basi balikuwa ine tu. Baba yabo na mama yabo nabo bawili. Alikuwa na plani nini? Lakini Mungu alimtosha nje. Mungu alimuona. Sasa Biblia ikutuambia kama Kaini aenda kuambia wazazi yake au kule kwenye alikimbiaka, tutaviona huko chini kama alikimbiaka na hakufika tena kwa nyumba, hatujui. Lakini Mungu alikuwa anajua. Kizani Mungu vile alikuwa anaongea na Adamu na Hawa, alienda kubambia kwamba mtoto wenu anaua mtoto wenu. Huko asikia mtoto wenu anaua mtoto wenu. Ukafanya vyema, utafanya nini? Utapata kibali kwa Bwana. Ukafanya tu vyema, utapata nini? Kibali kwa Bwana. Kwa mstari ya ngapi? Kwa mstari ya 10. Ya, tunaenda mstari ya 11. Hapa tunaenda kusoma mstari ya 11. Biblia inasema ya kwamba basi sasa sana yawe kunipigia kama telefoni hapa. Okay, mstari ya 11 nasema, basi sasa umelaaniwa wewe katika adi iliyofungua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Analaaniwa. Tuseme udongo, naweza kusema nini? Bulongo. Inalaaniwa ile ya adi. Ile adi si ndio kule kunani? Banasema kama jardin de Dieu au niseme tu
udongo tu, naweza kusema udongo ndio Kiswahili mzuri. Udongo inalaaniwa juu yake kama baba yake. Tukiangalia hapa katika nini inasema, ni katika nini, katika Genese, tuseme Genese ngapi hapa, Genese 3, Mwanzo 3 mstari ya 10 na ngapi, Mwanzo 3 mstari ya 17. Wakati Adamu alikosa, Adamu na Eva walikosa, Mungu akalaani udongo, si ndio ile adi, akalaani udongo juu ya nani, ya Adamu. Juu ya nini? Paske Adamu ndio amempatia mainstruction yote ya kuikala pale ku jardin d'Eden. Ndiyo alipasha kuilima, aingekuwa mo laana. Hapa Genese 4 ama Mwanzo 4 mstari ya 11, hapa na ye Kaini, manake udongo inalaaniwa juu ya Kaini. Ilianzaka kwa baba yake, inashuka paka kwa Kaini. Mungu unasikia? Nayo inalaaniwa. C'est-à-dire Mungu anatiaka richesse. Fasi nyana kutuma, anatia richesse pale. Kila kitu tutakifanya bien, ukakose ile fasi inalaaniwa. Na utapata tena richesse ya pale. Sasa Adamu alikosea Mungu. Juu ya nini yeye njo bulongo lilaaniwa juu yake? Juu ya nini hainge laaniwa pamoja na nani, na ile udongo hainge laaniwa pamoja na nani, na Eva ama Eva? Juu yeye njo alipata instruction yote. Eva alikuya nyuma. Wakati anakuya nyuma, nani Adamu njo alipasha kumwambia kwamba hapa kwenye tuko Mungu alitukataza hiki, ainikataza hiki na hiki na hiki, na wewe vile unakuya na wewe usikiguse. Usikiguse juu kitatuletea shida. Lakini ingawa hata kama alimwambia, na yeye nakuwa akakula. Sasa alikuwa anayua beauty. Ndio maana Mungu alisirika, akaenda kwa Adamu. Juu Adamu ndio alipaswa kumfundisha Eva. Unaweza kupata hakumwambiaka. Unaweza kupata alimwambia tu basi, alipenda bibi yake na yeye akaanguka. Adamu anazala Kaini. Kaini na yeye vile vile juu ya kuua ndugu yake. Udongo ikalaaniwa. Hakupata tena richesse, mazao ya ile udongo ya mzuri. Magari bakie kwa nailima, lakini kulikuwa tule tudogo tumadizeti tule ndio tulikuwa tunatoka. Haitoke tena ile udongo yenye Mungu aliumba na mboleo. Zambi iliingia katika udongo. Ndugu yangu, tufanye angalisho. Kubi yenye tuko tunafanya, mahali yenye Mungu yuko anatutuma, tufanye angalisho. Pale kwenye Mungu anatutuma njoo anatia richesse yetu yote. Tusifanyia kwa zambi. Ile udongo italaaniwa. Udongo ile italaaniwa. Hatutapata tena mazao. Ile richesse yenye original yenye Mungu aliumba pale haitakuwa hako tena. Haitakuwa. Ndio tutakuwa tunakula, tutakuwa tunavala. Lakini Mungu akiangalia ile zambi, ile udongo ilishalaaniwa. Ile vile kwa hiyo inalaaniwa. Kwa ajili yako tuwe mtu mmoja inalaaniwa. Benye Adamu na Eva balifanya sio bila tutesa. Mungu ni wa rehema. Ukitenda zambi, rudia kwa Mungu. Utapata tena kibali, anakukubali. Basi Kaini udongo ikalaaniwa juu yake. Tusikie mstari ya 12 nadhani. Ya 12 nasema, inasema utakapolima, na njoo ile ene kwa nasema utakapolima adi haitakupa mazao yake. Utakuwa nini? Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani.
Hii mtoro ni mwangaikai, mwenye kuhangaika. Uko unasikia? Ule mtoro ni mtu mwenye kuhangaika, hangaika duniani. Unasikia? Alors Mungu akamwambia nani? Akamwambia Kaini vile. Juu ya nini? Alifanya makosa. Watu wanapata laana sana mudunia juu ya kufanya makosa mbele ya Bwana, na banabakilia mwelele laana, habatafute tena Mungu. Ndiyo, Mungu wetu ni wa huruma. Wakati yenyewe unafanya dhambi, kimbia kumikulu ya baba yako, omba msamaha. Nakwambia tena, omba msamaha na utapata tena kibali. Kaini akapata laana kubwa, lakini hatukusikia vile aliombaka msamaha. Na kama unafanya makosa unakataa kuomba msamaha, utabakia tu vile. Unakuwa unahangaika kama Kaini. Mstari wa 13 inasema Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikalia kubwa, haichukulike. Adhabu yangu imenikalia kubwa, haichukulike. Wakati mtu anatenda dhambi inakuwaka butamu. Mtu akatenda dhambi inakuwaka butamu. Ujue kama ile dhambi uko unaifanya iko butamu, na si tu dhambi ya usharati. Inakuwaka utamu sana. Inakuwaka butamu sana, na kama hautajua kujitosha kwa ile dhambi, itakupeleka kudongo. Dhambi ya usharati ndio watu wengi wanajua, ndio maana tia hayo example. Sikia sasa, Kaini anasema adhabu yangu iko kali sana, ni kali. Anakuya kureconnect nyuma, wakati nye Mungu alikuwa anamwambia ya kwamba ufanye nguvu, hii dhambi isikushinde, afadhali wewe mwenyewe uishinde. Ufanye nguvu uishinde. Juu sahi kwa niko naona huko naenda ni dhambi kukuotea na kukudominate. Ndugu yangu, uko nafanya dhambi gani yenye uko nafanya? Unafanya dhambi gani yenye uko nafanya, ndugu yangu? Tunaenda kuishia hapa kwa 14, 15 na kwenda kule nyuma, tutaifanya siku nyingine juu ya muda. Ndugu yangu, dhambi uko nafanya uiache. Ile chuki yenye uko nayo na buivu yenye uko nayo uiache. Juu dhambi zitakuotea. Lakini inakupasa ufanye nini? Uishinde. Ujiangalie wewe peke venye uko nafanya. Ujiangalie venye uko nafanya kwa ule mtu mwenye uko nasikilia buivu. Ujiangalie venye uko nafanya familia yako. Angalia vile uko natesa bibi yako, uko natesa bwana yako. Angalia ile dhambi uko nafanya ya usharati na kila kitu yote. Fanya nguvu, urudie kwa mikono ya Mungu. Kaini kwa hivi vyote hivi, hakuna hata yasema hivi niombe hata msamaha kwa Mungu, hakuna. Hapa sasa akisha kuangalia dhambi yake, anaiona kama iko nguvu, aichukulike. Akasema nini? Akamwambia Mungu, tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitakuwa mbali na uso wako. Nami nitakuwa mtoro na mtu asiye kuwa na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Pale ndio kwetu tunaachia. Tunaachia kwanja pale. Tunaachia hapa, imeacha ni explique. Tutaanjia hapa kwa mstari ya 15. Dhambi zinakutowaka mbele ya Mungu. Dhambi zinakutowaka mbele ya Mungu.
na zinakupeleka mbali, zinakutia katika potopoto kama vile nguruwe. Zambi inakutoa mbele ya Mungu, inakupeleka kule mbali kwenye Mungu haiko, unakuwa wepeke. Make presence ya Mungu ikikutoka unakuwaka wanasemaka nini, hautambuliki tena, unakuwa mpotopoto ya ajabu. Kinywa kibaya ni wei, kukundi ya batu ya kuua ni wei, kukundi ya kubatu kufanya machafuko ni wei. Juu ya nini? Hauna tena ukingo. Leo tuko tunaongea kuzambi ya wivu, lakini uko na vitu mingi venye uko unafanya biko unachukiza Mungu. Acha kuchukiza Mungu. Mungu angali anakupenda. Hapa Kaini yako unasema tu bana mfukuza, sijui ya hivi, zambi yake iko mzito hivi na hivi, bila hata kukua na kale ka esprit kakusema ya kwamba hivi basi mimi nakosea Mungu, acha basi niombe hata msamaha. Ile kuomba msamaha, waache niwaambie wandugu, iko favere ya ajabu mbele ya Mungu. Kuomba msamaha haiko kitu ya mchezo, haiko kila mtu anaomba msamaha. Mimi nishakuona batu benye bapendaki kuomba msamaha, anakatalia tu basi akiomba msamaha batamuone kusaka toto kadogo. Oro msamaha na rehema ya Mungu inatosha zambi. Unaomba msamaha, unaomba rehema, unaomba msamaha, unaomba rehema. Nishabambia rehema inatoa kasirani ya Mungu. Msamaha, Mungu anakusamee kuzambi, anakusamee kuzambi zako. Rehema inakuya, Mungu anatoa ile kasirani yake. Wandugu, tuache chuki, tuache wivu. Bile vitu bili vinatembea pamoja. Na kitu ya tatu, tuache kuua batu. Njoo vitatu bili. Nani mwenyewe uko nasikilia wivu? Nikuuliza tena. Achana nayo, ujikontakte na ile yenyewe uko nayo. Kule mbele uye Mungu yuko anakufanyia plani ya nini? Basi tunaachia pale siku ya leo. Tutaendelea mstari ya 15 mpaka kufika kumwisho. Tuangalie mamifano ya Kaini. Batu wenyewe biko kama Kaini. Tutaangalia tu hapo make. Tutasoma hii mstari ya 15, 16. Tulisema tutashuka chini au tutaachia 18. 15, 16 tunaisoma yote na tunaexplike, kisha tunaenda kupatia pili. Nasema wivu ni magonjwa. Na jopa tutamalizia. Wandugu, hii niko naongea na watakia nyinyi wote mko watoto wa Mungu kutembea selo Mungu. Hapana kutembea na mabwivu. Hapana kutembea na esprit ya kuuana. Unamtia mwenzako poison, unamtia mwenzako sijue dawa, akitambuka tu inamkamata. Akikuwa kwa unekala kule kukoya sasa, hapa njoo anapitaka. Hapa njoo anapitaka kujonesha na bitu yake, si njoo tukiwa msindikiza mdunia. Ni makosa. Tuache bwivu. Bwana atatubariki. Ukimwomba Mungu tu bien, atakubariki. Yeye kwake na upendelevu iko Mungu. Acha tuombe. Baba, tunakushukuru maana uko mwema. Asante Baba kwa ajili ya siku ya leo. Jehova Baba yetu, huko Mungu mzuri, wewe mwenyewe unatupatia Baba, mfalme wa maajabu Baba, neno hili Baba tupate kubadilika, tuachane na chuki, tuachane na bwivu, tuachane na kila kitu yote. Jehova Mungu wa kuita na kuitika, ili tupate kuwa mbele ya macho yako, tupate kuwa mzuri. Jehova Baba, tusaidie. Biblia inasema ya kwamba imani huja kwa kusikia. Kwa kusikia nini? Ni neno la Mungu. Baba, tunasikia neno lako. Baba, wengine tulikuwa na bwivu, wengine Baba tulikuwa na machuki. Juu unaona mwenzako anangara. Mungu wa kuita na kuitika, utusaidie tutoke katika ile situation yote ile itiwa ya bwivu na chuki. Mungu tusaidie tupate kutoka hapo. Jehova Baba yangu, tugeuze maroho, tupende ama tutakie ule mwenye anapata. Kwa maana Baba, kila siku kila mtu iko na yake siku yenyewe mtayarishaka yake ya kupata.
Jehova saidia. Saidia Jehova. Saidia Jehova kwa ule mtu wote atasikia hii mahubiri. Baba msaidie apate kutoka kwenye alikuwa. Bitu yake ilikuwa nafungiwa yenyewe uko nayo Baba mfalme wa ajabu juu ya bwivu. Mungu msaidie apate kutoka hako. Mungu msaidie apate kutoka hako. Geuza maroho yabo Jehova. Geuza maroho yabo, maesprit yabo Baba. Wakati mtu anapata Jehova Baba yangu, bamsikilie raha, bafurahi pamoja na yeye Jehova. We Mungu Baba utawabariki. Yesu Kristo saidia. Mungu saidia mfalme mtakatifu wa amani. Baba naombea wagonjwa wote Jehova Baba yangu. Uwaponye waliko katika hospitali, waliko katika manyumba yabo. Benye bana uwezo Jehova, waponye katika nguvu yako. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba Baba, wakati uko unatembea Baba, wewe kuletea wagonjwa Baba. Ndani ya Mathayo Baba 8:16 Baba, Biblia inasema kwamba Baba ikuletea Baba iko na mizimu, Baba ikuletea Baba iko na magonjwa, na Biblia inatuambia kwamba ukabaponya bote. Baba ponya magonjwa. Ponya magonjwa mahali yenye wako Jehova Baba yangu, ingawa hata ana makuta, acha nguvu yako imuingilie mwili yake yote. Ingawa Baba ako anatingiza mkulu Jehova Baba, acha mkulu yake tingizike, kiuno yake tingizike Baba, kichwa yake tingizike, kama kwa anakula Baba akule Baba, kama mishipa njoo ilikwisha pasuka mkichwa Baba uiunge tena, kwa maana njoo unaponya, unaunga tena huko, una maripea ya kila namuna Baba mfalme wa maajabu. Mungu ponya, ponya Baba, benye biko na bwivu waponye, benye biko na chuki waponye, benye biko Baba mfalme wa maajabu na magonjwa hii ya kimwili Baba waponye, kwa maana vinatuambia kwamba fimbo lipigwa katika Baba Isa 53 mstari ya 5. Fimbo lipigwa Jehova, ndio natuponya magonjwa yote ya kiroho na kimwili. Tuponye magonjwa ya kiroho, tuponye magonjwa ya kimwili. Baba tembea Baba ukiponya watu wako Jehova Baba yangu. Saidia Baba, saidia Baba, tunaombea watoto ya batumishi wenye bikosa vile abasikie bazazi yabo Baba, na batumishi bote na batu bote mudunia Baba, saidia watoto yao wapate kuwa mzuri Jehova. Mungu tunakushukuru maana uko mwema. Asante Baba Mungu, kwa maana Baba utatuponya vyote vyenye viko vinatusumbua, viko tuzibia kukuwa mbele ya macho yako kupitia jina la Yesu. Amen. Wewe mwenyewe yaokoka, sema ai Yesu, nimesikia neno lako, nimelikubali na moyo wangu, unitoe katika kitabu cha kufa katika kitabu cha uzima kupitia jina la Yesu. Amen. Umeokoka kwenda kanisa ya Wakristo katika jina la Yesu. Amen. Basi acha tukutane tena siku ingine. Iko YouTube. Basi hatuna namna ya kwenda ku Facebook, usiwe ku connect bile vyote, batoto wote washakaenda. Basi niko na Yesu, niko na Roho Mtakatifu atakuwa anifundisha pole pole na vitu vitakuwa bien. Mbarikiwe sana na wapenda sana. Lakini kitu kubwa, tupende Mungu sana na tuombeane. Haleluya.